Ephukile mjane mate. Oh, been right. No sir, that's it. Kwalan. Hawa, hayi hina hi tsakela ku mita boxa mativa. Na risimu ri vula ku I radio boxa. Radio boss. Mara mina Mr. Post into engaba mngora ngamuku mingena enze ka enhla ka risimu leri mwa. Nakumitwa. No, anakumbyela nkarhi wo tala. A swi fane kasi leswaku yimbelela. Leswaku yimbelela a swi fane na swikwembu wo twa ku a xi se huma mani mi nga ni jumi. Safara sesi a xi se huma xikwembu. Sifane xi rhanga xi huma ta kota ku yimbelela. Ya mara ntsaka loko ni mvona ku hayi khomi le mi vulavula mi le ku n'weteni le a mi bohanga ti ambananga leswi ntsakisaka Mr. Post. Yeah, mate. Yeah. Hey, mina mlandzela eka Facebook ni swivonile leswi ni nga swivona leswi mi nga swi post anakeni vele ka Facebook ko fana ka radio hi le timakeni se ti kumile timhaka ti yo phatsa hi nga tsaka loko u nga hi hlamusela kahle ku kahle leswi n'wina mi nga swi tsala eka Facebook I yini nakona hikokwalaho ka yini mi rhumeriwe epapila leri ra tolo hi tiloyara. Xo sungula ni ta rhandza ku xeweta n'wina kwalani mete na vayingiseri hinkwavo lava nga kona lava yingiselaka va ri kona va munghana lonene. Papila rero ri sendiwe khale mete a hi tolo mara mina ri vone tolo sweswo ka hi nga cheki na ti-WhatsApp vanhu vo tala se ni ri hlaya se ni twisisa ku hey 1 million ma vona 1 million hayi no ni ze ni teka ni ri posta mara lexi nga ndla ku mi ni lava ka munghana lonene tolo mi nga ni kumi loyara ya mayikona hi le handle I'm sure ta vuya next week so a na hala ku kuma ti-advice ka yena ku loko swi mhaka yini so a ni swilo a swi lavi I rhangi phapha swi lava kuma un'wana va ku advice ku sungula xo sungula lexi ni nge mi dyeli nkarhi no la ta mi chumbutela nyana swiyenge swinharhu. Mhaka leyi yi sungulela mate ku na xifentani xin'wana vongo original I fan the heart fan ya Brajo. Loko ha tirha le ka Brajo a va fonelana na xifentani lexi sometimes va lomba foni ya mina hi ku leya mkhulu ku xa airtime nga ri swa hi tikela nyana a yi tala ku lomba foni ya mina yi vulavula na xifentani lexi loko va kha va bifana na Beni ku xi tsala yini ka Facebook so ri ku boxa munhu loyi ho ka a nga weli timhakeni mara hi ku mhaka se ya vulavuriwa mete u fanele n'wi boxa xifentani lexi a va xi rhuma Brajo xi tsala swilo laha ka page ra xona bifa vo Beni xi chingela vo Beni okay ni nga ha tirhi ka team Shirimani mina xifentani lexi se xi sungula ku chingela mina mete ma ri na mina hi na n'wini ni vona xi tsala ni vita ku mavito man'wana mani ni nge ma vuli na kwala ka radio ku man'wana ma rhuketela mara va tele ngo vanhu lava ni chingelaka ka Facebook vo tala ni ti byela ku hayi lava vo tsalela mara loyi na n'wi tiva ku I rhuma hi Brajo Joe Shirimani loko ni fike ni xi posta xifentani lexi vhela mhe loko munhu a nyanyukeni na posta ma swi tiva loko ni xi posta ni tsala sweswi ni nga tsala swona Mr. Post 3 weeks mkhulu ni yi vonana yi xi navelele happy birthday se swi ni vava swinene ku mhaka leya ni yi vula se hi leyi endlekini swi komba yo swi khensa swilo leswi swi endlaka info ni hundza ka leyo ni ya tsala timhaka ta mkulukudu na ku rhwexa xidumbu enhlokweni laha ni nga voni nakona a ni voni nandzu wa mina ni tiva Brajo mina ya hi se tshama hi holova no ni fonela yi ta ni fonela kumbexani ku ni vona swilo a yi zangi ni fonela no ta ni ta hlangana na papila mikulukudu a hi vito ro yisa munhu hansi hi ku ya hi mina and a ni ngo sungula ku ri vula hi ku va ni kwatini na ri tiva kusuka na khale mikulukudu I swilo loko swi hinga swi tele or ku na mkulukudu wa tihonci ku na mkulukudu wa timbuti I swilo loko swi tele swi kha swi banya na huwa ntlhambinyana so mkulukudu hi Xitsonga sorry sis ni a ni ku ntlhambinyana so ntlambi so for mkulukudu a ni tshembi ku loko wa byela munhu ku mkulukudu I 1 million then xin'wana rito rero a ri yo sungula hi mina loko a ri ku tirheni le studio le ka Brajo a hi ri tirhisa vito rero hi vitanana hi rona kwalaha studio loko hi ri ku tirheni a ku ri na mkulukudu Suweya ku nga psychology mkulukudu the late Sesikhombo mkulukudu Joe Shirimani mkulukudu KK Shirimani mkulukudu Mr. Post loko hi kha and la ri nga sungula ka na ri sungule ku
studio xa hina a xi ri xitsongo swinene se hi tshamaku hi nge ngheni studio hi ri mukulukutu because ka hisa na loko hi fonela n'wenya nkama wun'wani a ku hey hello he mukulukutu mi rini na so a ni nga swi tivi ku sweswi wo ka hi nga swi tirheki swin'we a ra ha tirhisiwi se i nyimpi loko ni ku mukulukutu hi hindza kwalani Mac ya ka lera ro rhwexa xidumbu nhlokweni ku rhwexa munhu xidumbu nhlokweni mkhulu na swi ta hi nga hi chuwe ngopfu laha yi chava beef andani le ka swona ku rhwexa munhu xidumbu nhlokweni i xivulavulela xa Xitsonga Mac hina hi chaya Xitsonga a ku kumbe i ta dlaya munhu ku na xidumbu xa huku ku na xidumbu xa hosi na homu i xidumbu swilo hinkwaswo loko xi fini i xidumbu mara leswi a swi kongoma kona i ku ha phikizana na vo Brajo hi December hi va hi ri mukulukutu hi va hi tele that's why ku tirhisiwe vito rero xidumbu xexo i gome hi loko munhu a ri na gome mutini ku ri na nkosi or loko a tsandzekile i gome i xivulavulela xa Xitsonga se nandzu wa mina kwalano ko se hey ve ri mukulukutu 1 million a ni wu tivi no ni joy kumbexani no ka ni nga swi twisisi ku kumbexani no ka ni nga vutisani vanhu va right ku leswi ni nge ta mukulukutu hi ku swi fana loko i byela munhu hi ku ku njhani chief naswona swi yisanyana munhu hansi mara mikulukutu mena misalo a hi vitanana hi wona marisi lama so a ni swi tivi ku se sweswi ku lava nghena 1 million ya yini swo hetelela Matt ne loyi ra mina hi kona yi ta va yi ri kona ni nge hlamuli ku na tisola or a ni tisoli because na hala ku rhanga ni kuma ti-advice ka my lawyer wa swisisi swo hetelela sweswi loko ha yimele lawyer ra mina a ni ku 7 days liya hambi vo to yimanyana hambi vo ta endla sweswi va vongo va ta swi endla va ta va sweswi va vongo a hi vo court vhele a hi vona high court leswi va ha ta reporta swi endla yini swi na process nyana loyi ra mina yi ta vuya yi ta ni advise ku ni ku yini ni nge vuli ku na tisola or na tisoli because ni nga ta famba ni tisola swilo ni nga ndlangi nchumu hi ku twisisa ku na mina a ni ndlangi nchumu swo hetelela ngwanyana Brajo ne ku na mali leyi va ni kolotaka yona mfana lowa Bryce a ni nga la ku swi vula moyeni mara swi boha se ni swi vula boxa mfana lowa Bryce ne a ya xikolweni va ri hava mali ka man'wani a ni fani va tata a ni fani va lomba mali a ni yi kumangi vo to pfa va ni nyika yona loko ha ha yimele tiloyara na loyara ya leyi vuya a ni yi tirha hi tiloyara vo to pfa va ni nyika yona sweswi na tshemba va yingiselini swo hetelela xa mina xexo so mikulukutu siwaya loko mo va vutisa va swi tiva mhaka yaleyo koku hi nge witness a hi le ku tengeni mara wa swi tiva ku leyi a hi vitanana mikulukutu siwaya mikulukutu Joe Shirimani mikulukutu Delete Soskhombo mikulukutu KK na mikulukutu Mr Post a ku ri swilo swo huwa studio a ni nga swi tivi ku swi ta fika swi endla nandzu sweswi se swi lava creator 1 million se leswi loyara ya n'wina yi nga huma la tikweni ku sele 7 days a ku na tsalwa rin'wanyani kumbexani va nga ri rhumelaka ku va kombela ku va yimeriwa nyana ku mi ta kota ku loko va vuyile swi yisiwa mahlweni ku nkarhi wun'wani remote no leswi hi nga vulavula swona loko hi gina ku vulavula swona hi WhatsApp hi vulavule ku ni vulavula leswi nga ntiyiso because a nga voni xihoxo leswin'wana hi ta vuya hi swi tenga mina yena okay ku na kwalani loko no mugulugudu Matt ni ku mugulugudu sesi kwalani ni ku mugulugudu Tolani se 3 million ro ku delela se a na ha swi twisisi ni ta chava no vulavula marito man'wana kumbe hi leswi mi nga ta swi tsala loko mi ni vita mugulugudu se ku ri ku ni hehla muku mehe ni endle a ni zangi ni tsala nchumu xo bezo ku xi nga vanga 1 million baka hina hambi ku dlaya munhu a swi 1 million ku chicha xiyimo i khale Bojo va chike xiyimo hi 2014 loko va kha va bifa hi beli a ni swi ku papila ro zonda mina or vo chava mina na a ni koti ku swi twisisa so ri katsa vito ra munhu khale va kha va bifiwa va kha va byeriwa swilo swo tala ngopfu swo chavisa futhi swin'wana hi tlhe hi hlamala na hina hi tlhe hi chuwa a ngomeni mara namuntlha va ta tsalela mi papila no ina Mr Post hi khensile ku veni mi kotile ku veni mi fika eka Munghana Lonene FM mi ta vulavula hi twa eka tlhelo ra n'wina ku mhaka leyiwani mi yi vonisa ku yini impela pape ri kona na loyi a ri va vurile va ku va n'wi nyike nkombo wa masiku hina hi rhandzaka timhaka hi ta yingisela ku loko loyi ra n'we yi vuya kumbe loko nkombo wa masiku wu fikile ku ta endleka yini hi n'wina kambe ya khensa ku veni mi kote ku veni mi bula na yini ni khensa ngopfu Matt inkomo